anong ka chithang klong Jersong English LP School ki Charlie Aus war tum long le thak sikang mi lok la Khirunia long karbi han hi thi ning kan sikechok arnika talon Holmu Hodar Adol ke sopatha Karbi Anglong District Congress pen kachisong Kardom News time along penili Vilerbang Tropi non biotang ton pen RJ tha West Karbi Anglong District MP Hamren along kido Jersong English LP School lake Hamren angbong pen ihumlo bangso school along ningkan wangta bang pharu pho trok ke charle aus mardo lasi school ke dam tang 1989 ningkan misi pangchenglo la pen ki ong dung atum bangso school pen ke thek keria bang hubang pitame nang klanglo Bon setame ki mang humeme alama bangke bangso school along KG1 la pen KG2 ke charlie aus maratum kangni Japan non pu arnia ta Karbi Anglong Education Department hin pen bench ki thik pi avelang than bang atum methang anong nam si osomaratum kangni Japan tarpolin ata kinam pusi than bang atum pen than lahaya kisung ke do ko jok pining suri hinira trainer ke baning kan ki bangso school along lo charlie aus mar phai bang pharo hinira bang thom kebra hinyan vet pusi than bang atum pen pachini lahaya kisung abothak ahokalam kachini Japan KSA Hamren head branch pen school along Humri dam Maipu Prasanto wing tila pen chunbang balison bietum Japon si school along agisum kupipima puthak than bang atupen chihu chiput padodam na Humri athela daga kisung kismane tum arjulong lola pen pini nang thelong dak ningduk me pik khangya atheke labak so school along ke mane government pen isi akijoy ke mate dolpom hek mukom kamatha unesi aing long atok anu pen sta me kilometer kre for trucks example tirkim langsumiti langpar panon pen so kibang bela dak sinanga charlie sta me tum hegam long la dak nang charlie alang tum ko ane kisung ladak heklong long nursery atum kangia din benson tabe dekson tabe alang tum long le atak sikang la pen ke class 5 class 4 class 5 along sta me hegam long e benson long si bang for truck lang tum kangi pen si alang tum charlie dum bo tangke la ana kisung alang tum ka charlie non ke bang non head mo cheklo ke alang tum exam lo tangke khola so exam bu la pison alang tum e benson bang for truck kangi bulo te alang tum ko si exam lo ko par alang tum CPR non theko la pengel tum la dak thandang mate headmaster men kaching ki je than chung malo pin ki ong dung alam nang klang lo je la dak ki ong dung la dak school ong ka khorcha desk bench ke dorde pen cheng lok la dak preparing ka do ke henda cheng lok sar aning ke la dak headmaster alang li aning ke me ben la dak lang kon bo la pen government na so la dak nang kilang nang pang kribi la so sin tum bir ta long lo la si la puson blote itum ningduk pe khangyang lo athike la dak popar town lo yus la po ana ki sung blote atok anu along ke hala dak kupi si ke manam po hala dak piniar ni ke hala dak desk bench ka lilo high school anda we det lo lasi lahaya pu thaka lo Karbi Anglong autonomous council nali tum aku thedu nali tum lo achar ni lo men cheng lo rat atu amo agu mate ato parents budi lo lasi nali tum labang so kachar ni also martum khan mesen bena prabjin bena facility pinai lapen especially ladak Jersong school long non labang so October achi kluang bong ladak kinang iya son an desk bench ben cheng lo ladak toilet kawe kado kawe stame napali nai busi tum Karbi lo charli asong hin pet tuning ripon lo Anpar dalang litum pen kiduk det ke Charlie Aus mara phan kinang sot ke tok kelang ahor muta keron pon padu bangso school along akisunga putha KSA Hamren head branch pen ta un an pen kachisong pon je phanta pachini kat news apherang ki hundor kro Hamren pen kilo biota Army materon pin potom taralang so destitute and vagrant children school along hostel along damsi ki pathu hormuron dampusi kat news along biota nang pale Dipu Tarlangso Destitute and Vagrant Children School and Hostel along Pregetom Army Mate Ronapin Po Atum Damsi Kiju Kapatu Aharmu Football Badminton Carrom board High Hui Rondam Hostel along Kedo Bangtro Kebra Po Osomarapan Army Pen Anesanta Pachu Dogbor Kacharli along Pacheton Dun Pen Kepatu Hinta Kenang Sot Lepen Kepatu Tek Chota Chokche Kisung Hud Monsam Pen Kidota Tek Nangji Puta Army Asaipu Osomarapan Paretekan Kedam tangan ingkan preni pai kethom arni pen pangcheng si piningkan preni pai kethom arni anke West Karbi Anglong District Kheruni arni wang Karbi hana hithi ningkan si kechok arni aronga jepen bangso hithi arlo along amat katalon pona birta katnu sa pherang ki biron inghi Kheruni pen birta nang pale
Khironia long Karbi han hitining kan sike chau arni katalon panalong kopili VDC chairman barim klengdun teron LKSHA Khironi arwa chunbang rongsar sar hemari inti klembang rongsar sar deben teron lapen Karbi club Khironi amai pusar mohon teron atum chetong dun ningkarong arnia jog khonta hinian bak aporke han ke jor ington koksi bang pharu hini suse Karbi pi han ke jor atum ta chetong dun bang somai long Karbi han an suse ke paje thang japhan Khironi Karbi han hitialong Kelang cari dun anutina phata pholi isisi keron pen karchupon pado Karbi han parwo lapen asona han ke jorber japhan mai penchoning ri lapen dawai pet ki paman alothi lapen hor ke jorje de japhan ta kachuning ri pado ladak pin por me Khironi along Karbi han hithi ke ban cheng ke juri kin deng ahawar pen siban lo lapen towar kok along si ke jor pang cheng lo bang so phit han ke ban ke ong oa jok towar kok thomang bong padolo lapen Karbi pia tum han kelana dim pura selam pilo bangso selam pen henol daga phitke towar pi arai hithiarong sikijor kelan padolo motor gari pen arnam chohangalam kali huni kanti phona pu mathasi machit so atok chat adimalong an terek pondetlo hada Khironi press gathering center bukemanji adimalong an terek ponlo Karbi pi han ke chora tumta Karbi khai phan isi agache song lupu matha dam pen press mone tum penta ke chor kelan ahin ansu se ke claim ke dam je phan si RDP ponlo Namalam sopor phan bir tamoi taponik sina J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield, opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Dinamo people beer talong bangtholo. Hormu hortar petrol diesel jangthu. Kerosene lapen gas adora keli karlua lampen. Karbianglong District Congress Committee tum pre ke thom arni difurong parpi akumlina long kachesong pado. BJP kachari asorkar jopadap kenang sot ahormu petrol diesel kerosene gas lapen hormu hortar akele ador ke paso alampen pre ke thom arni Karbianglong District Congress Committee pen difu rong parpi rong be akumlina long kachesong asai padosi puthot ador ke paso ahormu an ador paso nangji busi ningje. Students and Youth for Justice pen pre ke thom arni bali bathara long armu chingro mamai padu pusi pokojan pen lituma pherangke katnyo salong birta nampali. Student and Youth Council Bokojan District Committee amai phulong bamon rong hangche pahempu pen ke pado armu chingrum amai along MP Barim Dr. Jayanta Rongpi HSDC amai phul Laichan England EM Barim Ruby Kumar Phangcho pen chenglok pen an asongja tum chetong tun MP Barim BJP lepen Congress aphan sorsar se BJP lepen Congress asong hinike hemprek hanghe busi ningje Karbianglong hemprek ke hang asong atum kedokok ajoinesi Assam Assembly Speaker Karbianglong aphan nanggepa pusonta Dr. Rongpi pen ningje thu Birta bangkila pans kangton poriklo domi thangme korang thu.